worship to you, Jesus. Buto, come on, church. Oh, Jesus, receive our worship, Lord. This is the day, the only time I give it all away to you. I wanna say I go your way, living my life for something real. I can survive. I can survive. I can't go on if I'm without you by my side. I wanna spend eternity with you. You turn my world upside down. My life is built around you now. All of me, all for you. I'll let my light shine for you. Nothing's gonna stop me now. I'm living for you, Lord. Oh, Jesus. Oh, this is the day, the only time I give it all away to you. I wanna say I go your way, living my life for something real. I can survive. I can survive. I can't go on and back without you by my side. I wanna spend eternity with you. You turn my world upside down. My life is spinning around you now. All of me, all for you. I'll let my light shine for you. Nothing's gonna stop me now. I'm living for you. I'm living for you, Lord. I'm living for you, Lord. You turn my world upside down. My life is spinning around you now. All of me, all for you. I'll let my light shine for you. Nothing's gonna stop me now. I'm living for you. I'm living for you. I'm living for you. I'm living for you, Lord. I'm living for you. Ooh, Jesus. I wanna live for you, Lord. We wanna ask for forgiveness. We wanna ask for forgiveness, Jesus. Oh, dwelling us, oh Jesus. Ooh, Jesus. Buto, God knows nga kay iha nga panahon bugto nga gididi naradara nimo ito nga mabugathay mo kasing-kasing. Bugto, we cannot hide our struggles from God. Nakita hiya ngan only God can heal the deep pain, the deepest wounds in our hearts. Bugto, your burden's never meant to bear alone. Diri, dadadon mo lang mag-usa. So come before God. Worship Him tonight. Bugto, surrender your heart.
to God. Ask for forgiveness. Worship the Lord tonight. Because His love is given freely to us. Without conditions or limits. Sing your worship to God. Surrender. I've carried your burden for so I wasn't created to bear it alone. I am your invitation to let it go. I see it now. I'm laying it down, and I know that I need you. I run to the Father. I fall into grace. I'm done with the hiding, the reason to wait. My heart needs a surgeon. My soul is afraid. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, I wanna run to you, Lord, only for you, You saw my condition and a plan from the start. Your son for redemption, the price of my heart. I don't have the context for the kind of love I don't understand. I can't comprehend. All I know is
for your love tonight. God, thank you, Lord, for making us feel, loved, cared, worthy. Thank you, God. For your presence. Really in the presence of worship. I know that you've even gone to win my world. You came back with the head of my enemy. You came back and you called it my victory. You go before I know that you've got to win my life. Your love becomes my greatest defense. It lifts me from the trial the nails, and all I did was praise, oh praise, and all I did was worship. I wanna worship you tonight, Lord, and all I did was bow down, and all I did was stay still. And hallelujah, you have saved me so much better your way. And hallelujah, great defender, so much better your way. Your great plans, Lord, your great plans, Lord, you knew before I when my heart can sing to find your truth. Your mercy is the shade of living there. You restore my faith and hope again. And all I did was praise. And all I did was worship. And all I did was bow down.
what a faithful God you are. You are more than life, oh God. Salamat Ginoo, ang pagpunuan presensya Ginoo ini nga place, Lord God. Salamat Ginoo, pagbuhi Ginoo, utruhan paglao man mga kasing-kasing. Nga adi yan na, Lord. We expect more of you, Lord God, yan ang gabi. Thank you, God, for winning again our hearts. Lord God, salamat Ginoo. Thank you, Lord God. Ikaw Ginoo ang mahimaya, Lord God, yan ang gabi, Jesus. Thank you, Jesus, for rescuing our souls. Thank you, God. We honor you, God. We worship you tonight. Have your way, Ginoo, and let your will be done. Thank you, God. Yes, let's pray. Heavenly Father, O God, Jesus Christ, Lord, the Holy Spirit, Lord, dinalat kami, O Lord God, nagkakatitirok, Lord God, for the reason simbahong ka, O Lord God. We just, adi kami, O Lord God, once again to sing a song of praises and worship ng Haimo, and not just only that, but also to hear, O God, Hanimo word. Lord, ikaw gulaan, deserving, Lord, yan, makareceivean mga papuring and pagsamba, Lord. And Lord, ang mga salamat han pag-alaw haamon niya makakadihin nga lugar, pag-alaw nga safe sound and secure nga nakaabot kami, even Lord, han mga namamati la gihapon online, damo ka salamat, Lord, for allowing them nga mag-open, O Lord God, and applications just to hear and listen to your word tonight, Lord. And Lord, we're asking, O God, your Holy Spirit to hover in this place, Lord. Ikaw, Lord God, ang mangusap han mga adi yan na, Lord God. Touch each one, O Lord God. Hani mo presensya, O Lord God. Even, Lord God, ang magdadarahan mo pulong, Lord God. We're asking, Lord God, ikaw, Lord, and mas pagpakusog ha iya, Lord God. May your wisdom, knowledge, O Lord God, an anointing, O Lord God, and siya ang mangusap niya, mangunha iya, Lord. Damo ka salamat, Lord God. We just want to dedicate this service nga dahi mo. In this we pray and ask in Jesus' name. Amen. Yan sa maupay nga gabi ha aton niya tanan. Ayan, so nagpakalingkod na ba? So before kita kumato na aton sermon, no, may dala ako i-istorya. So I think mag-i-istorya lalat kita dayan nga gabi. And so this happened actually na eskwela ako or na akong college days. At the time kasi nag-a-add ako in netbook. So ang main purpose na akong laptop or netbook, but actually siguro ang tama nga tawag ha iya netbook kay sobra ka guti ha iya. So ang purpose ang pagpalitan netbook para han akong personal use ngahin maging computer literate ako. Kasi han nag-start ako pag college, illiterate talaga ako in terms an computer. Then ayun, baro na pag computer, then habang tikay ha pag may nga di ka nga ni ha church, SFCA, tapos damo ni mga kasangkayan, syempre damo ni mga kabugtuan, damo gihaponan mahuram man imo gamit. So it happened actually nga na akon gamit almost every day may nahuram han laptop. So may day to nahuram 2 days, 3 days, may din naman instances 1 week kay gagamiton na pag-thesis. So siyempre kita labi na kung mga nantsalan ka la diri ka mga kadiri na gamiton ko ini kay mag-aaram liwat ako. Pero sige, gamita. So ansa ito. So an akon ginhimo, siyempre ang purpose an akon laptop is personally magamit ko at the same time makag-aram ako dito. So what I actually did, may dako ginhimo nga akon diri hiya maupay. Personally, masamang tao. So, anakon ginhimo, ginbutang akong script, guti nga script, anakon laptop in every 10 minutes na shutdown niya. So, gimpahuram ko, sige. So, pira ka adlaw, guti na talaga ang nahuram kasi feeling nila may probleman, laptop.
So na-shutdown niya every 10 minutes. So na akong actually intention had to para makagamit ko mo open laptop tapos gutian na lang maghuram. But actually kung looking at doon mga reaction, ang mga reaction han mga nagamit at the same time manira response, ito ba nga bagat nagkaada ka pa mas malain yung attention? Ang nangyari kasi at that time, gintanggal ko gihapon na itong script. But after that, ako naman kay, nagkaada kasi akong curiosity in terms ng pag-develop ng program, pag-createin kung ano-ano la, or paggamitin mga apps nga biskan ano la. So na ako ginhimo at that time, umabot ako ang point wherein an akon laptop as in it is personalized sa akon. So, an akon laptop controlled ko hiya. And whatever, kung anong ginihimo, han mga nagamit nga doon, nakikita ko. So, asya ito nangyari. So, nakikita ko nag-aano hira. Tapos itong akong laptop, may nakasulat dito nga God sees what you're doing. Asya ito nakabutang to. And personally, pagkikita ko, pag check ko kung kung ginaano nila paggamit ang akong laptop, may da talaga mga instances nga ginagamit ang mga diri maupayan na akong gamit. Makaram na kami ito, may na mga, di ko lang pa niyang ranan, may mga anomalya ang mga nanggagamit. So watch out sa ganito nangyari. Then, medyo labat istorya, no? Sige, di. Ang nangyari pa ito, so ang nangyari ito, since controlled ko na ako an akong laptop, and actually, akong intention lahat doon nga personally magamit ko, but in a long run, nagkaada ako may mali nga intention. So what happened, next nga to, may kuya, ambot ko nakilala ka mo kan kuya nga Mark nga Lopi. Parehag na kasi siya nga to Hamon Birding House before. So almost everyday ato tira. Tapos pagkakagabi talaga ito, permit siya magamit na akong laptop, tapos nagpipinapira with iya. Then usa ka adlaw, sinaway ko yang ayun na ito pag inura-ura pag ginamit. So waray iya bumali. So hiya na lang nagmamata. So ako, kunwari nakaturog pero nakataklap la. So gingikinit ako kung nag-iinano hiya. So ana akong first niya ginhimo, tatry ko ginagawan, mouse. So nakukuha ko man hiya akong phone, naagaw ko. So naku-curious hiya kaya di niya makontrolin ang mousein maupay. So iya ako ginsisinangpit pero ray ako babaton. Tapos nagpadayon. So napira na after 10 minutes pag diri lang ni igiyap ya umundang may himon akong iba. So mga after 10 minutes nga waray niya umundang may gin-flash akong adtuhan laptop nga horror talaga nga babae ito nga may nag-uulod niya di. Ani ya ginhimo gin-close niya ang laptop. After ito waray na tiyong mura man akong gamit. Actually looking in mga reaction bagat prank gadiya pero nasiring man ako at some point hadto nga nangyari nag-enjoy ako. Pero nag-enjoy ako. Di relate siya na biktima. As in, damoy tarang na biktima. But, it only stop na biktima ko Clark. Di da ito ako nag-stop na biktima Clark. As in, ito yan, pinakadako ko nga konsensya nga nahimo. Kasi, ang nangyari, Clark kasi, para ka din Haverding House before nang eskwela kami. Puno kasi niya drama at iya kinabuhi. Pero minsan nag-overnight, nagtitinangis talaga ini kay puno ini drama. Tapos mga dito, madiretso lang ito, maabre ang laptop, magkikita naman kung ano nila. So one time, imbayaan ko yung ato na akong kwarto, so usalay yung ato. Tapos gumawas ako han room, han boarding house. Tapos gin-check ko kung nag-iinano hiya. So check ko nag-iinano daloy niya na. So pagkita ko, nag-YouTube hiya. Tapos, an iya ginkikitaan mga signs, mga end of times. Kan profit sa do, basta mga end of times. Yadab time sa niyaging kikita. Naku, ayos ini. So, on YouTube, may daman to search bar. May search bar man ito. So, gintype ko nga to, I am coming. Basta, adi good man nagguliat. As in, gindalagan yung atuhan. Gindalagan ko yung atuhan kwarto, nagre-revival yung atu. Grabe yan, iya revival na sinyo ni Huyang maabot na Lord, mabalik na Lord. So ako karay ko sa mata iya. Pero baga nakukonsensya ako at the same time. Hasta nga nag-overnight na ito, waray ko talaga ito yung sumata iya.
Takay pagka kinabuhasan ang mga Saturday man pagka kinabuhasan ang mga isip sa nga mga kalalaki na nagbabasketball nga to may SSU at that time dito may kasdapit basketball. Adi nga Clark iyagin si Siboy Pastor kay magsusumbat niya nangyari. Tapos dito na ako nabaraka kay mag-spread na. Hindi ako Kuya Clark kaya ako adtoy ako. Kay Herman ni Clark. Basta nagtampo ka danin, hiya ako. Ano yung pirato ka adlaw? Ito ba nga feeling nga, bagat as in nagmanifest or nagpakita na iman, Ginoo pero so, actually, na akong intention hadto, bagat prank kadlaw do gid yung style at the same time, I just want to see han ira reactions. But anong nangyari, ang akong intention, kumbaga waray ko nahiya kabantay. So di rin nahiya upay. So after hadto actually waray na akong maghimo, bahala na sige kung magamit ka mo ni laptop. So dito at that time umundang na ako. Umundang na ako. So nangaraw nagyap. Abot ko nangaraw na ako pa sa Ilocan Clark. Basta damo hira. Tas kahuna talaga nira amon boarding house may ada multo. Asya to tira kahuna ngadto. Pwede naman suga nga napaparong ano ba ito? So ano so natong share mo na niya actually related adto nga story wherein and supposed to be an imo intention. It's not that siyempre ano imong purpose lahat to and imo ka ng laptop nga maging computer. Literate ka la. Usually, practice ka mula itong may baro ka. But at the same time, nagkaada kahin mga balik or mga malaking intention. Actually, nangaraw nila ako pa sa Ilocan Lord at that time. Na ako mga ginhimo nga diri maupay. Basta, siya ito ya, watch out lahanuhan akon basta mga kilala ko ito, nga may damang anomalya ang ginhimo ko doon. Sipin mo, the Lord God watches you. Tapos may anomalya lagi hapon niya pinanihimo. So, related ito yung aton sermon tonight. And that is why, an aton theme niya na, it is entitled, When Intention is Not Proportionate to Purpose. So, kung an intention, di proportionate to purpose. So, this time, we'll try to figure out kung ano ba ang mangyayari aton kung an aton intention, di proportionate nga to purpose. So when we talk about purpose, di ba, pag sumiring nga ni kita nga purpose, kung ano an imo, reason, kung kay ano adig kakalibutan, kung kay ano ka nabubuhi. So, it's more on why. But in terms of intention, bagat, intention kasi bagat temporary or immediate things laya. So, it is more on kung paano, paano mo siya gagamiton. So, we will try to dig it more para mas maintindihan natin as we go with our passage, Numbers 22, chapter 22, verses 22 to 35. So, basahon ta, medyo guntihan, no? Yan, so, ang mga wari Bible, pwede kita didihakuan aton monitor. So, then God's anger was arose because he went. And the angel of the Lord took his stand in a way as an adversary against him. So, inihiya, hikuan ini, Balaam, wari kang rani. So, galit hi Lord kan, Balaam. Okay? Kasi ito pa sa nasinaan Ginoo. And he was riding on his donkey, and his two servants were with him. Now the donkey saw the angel of the Lord standing in the way with his drawn sword in his hand. And the donkey turned aside out of the way and went in the field. So Balaam struck the donkey to turn her back on the road. Then the angel of the Lord stood in a narrow path between the vineyards with a wall on this side and the wall on that side. And when the donkey saw the angel of the Lord, she pushed herself against the wall and crushed Balaam's foot against the wall. So he struck her again. Then the angel of the Lord went farther and stood in a narrow place where there was no way to turn either to the right or to the left. And when the donkey saw the angel of the Lord, she lay down under Balaam. So Balaam's anger was arose, and he struck the donkey with his staff. Then the Lord opened the mouth of the donkey, and she said to Balaam, What have
I done to you that you have struck me these 3 times? May nagyayakan nga di nga donkey. And Balaam said to the donkey, because you have abused me, I wish there were a sword in my hand, for now I would kill you. Verse 30, so the donkey said to Balaam, am I not your donkey on which you have ridden ever since I become yours? Ever since I become yours to this day? Was I ever disposed to do this to you? And he said, no. Then the Lord opened Balaam's eyes, and he saw the angel of the Lord standing in the way with his drawn sword in his hand. And he bowed his head and fell flat on his face. And the angel of the Lord said to him, why have you struck your donkey these 3 times? Behold, I have come out to stand against you, because your way is perverse before me. The donkey saw me and turned aside from me these 3 times. If he had not turned aside from me, surely I would have also killed you by now and let her live. And Balaam said to the angel of the Lord, I have sinned, for I did not know you stood in the way against me. Now therefore, if it displeases you, I will turn back. Then the angel of the Lord said to Balaam, go with the men, but only the word of I speak. I'll go with the men, but only the word that I speak to you, that you shall speak. So Balaam went with the princess Balak. So may the Lord bless the reading of His word. So naintindihan natin, medyo, actually ini kasi nga story, medyo halaba actually niya. So kung babasahon talaga natin, we're about to start from chapter 22 ngadto ha, 25. So I'll just try to summarize para mas maintindihan natin. So nga di, may the prophet, his name is Balaam. Balaam. So tigam ni niyo, Balaam. Balaam. So may the prophet, name niya Balaam. And anong nangyayari, tikad to iniya Moab. Balaam, tikad to iniya Moab. Upod niya ang mga elders at the same time mga prince Moab. So tikad to inihira. So habang tikad to inihira, ang donkey, an angel of the Lord, it appeared ngadto kan. Nag-appear hiya ngadto kan Balaam. Pero Balaam mo ray kumita. But the donkey actually saw the angel of the Lord. Then may dara niya nga espada. So pagkita han donkey nga may dadara nga espada, diretso kumbaga lumiko ang donkey, nagpahirayo hiya. So nasinahi Balaam kung kay ano waray dumiretso. So ang ginhimo ni Balaam, iyaging kastiguan, donkey, tapos ang siya to nagpadayon otro ang donkey. Kay an angel of the Lord umatras. So pagkita otro ang donkey nga nakadto an angel of the Lord, ang iya ginhimo dumalagan hiya pagilid, tapos kumbaga naipitan or naipitan kan Balaam tiil. No, na-struck hiya nga hapader kumbaga. Tapos mas nasinahi Balaam as in iyaging kastiguan donkey. Then for the 3rd time naliwat, medyo mararayuan ko an angel of the Lord, pero kumbaga tikadto man ang direction nira. So nakita otro handang kita, si nga donkey pumuro ko nala talaga waray na hiya mag kiwa. Kumbaga diri hiya madayon. Tapos adi nga Balaam usay nga prophet, nasinahi nga diri na dalagan or diri na naglalakad adi nga donkey. So iya talaga struck talaga niya donkey. And you know what happened? Nagyakan ang donkey. As in, gindefend niya niya kalugaringon. Nasiring man ang donkey. Kay ano mo ako kakastigo? Kay ano kasugad din eh? Nasiring man ni Balaam. Kay gina-abuse mo kuno ako. So nakikistorya laliwat niya. Gina-abuse mo kuno. Tapos nasiring man donkey. Ginhimo ko na inihay mo dati. Nasiring man ni Balaam. Waray pa. So gindefend ang donkey niya kalugaringon nga di nga. Dili gid ako maghihimuhin sugad hini unless may darason. Pero ginstruck lagi hapon niya ni Balaam. And you know what happened is ginabrihan ni Lord ang mata ni Kuan ni Balaam, then dito nakita niya an angel of the Lord. Anong siring ni an angel of the Lord? Kun nagdiretso ka nga di. Tapos an imo donkey nagdiretso laliwat, sigurado titiwasan tay ikaw. Kaya ang Ginoo nasisinahay mo. So maubay na lang ang imo donkey.
naglililiko-liko, pag nagpadiri-diri. So, to make the long story short, ang nangyari, God still allowed nga kumadtuhi Balaam nga to Moab, but in a condition niya kundiin, anyayak nun ni Balaam, sa nga prophet, anyayak nun, dapat anyayak nun han Ginoo. So, tigam ni an aton main character nga dihi, Balaam. So, here nga dan aton passage, an aton main character, he was considered as a seer, a prophet. So, haiba nga translation or didiha aton, ginatawag hiya nga diviner. So, pag simiring nga ni kita nga seer or diviner, they actually sees mga spiritual entities. Mga amot kun may mga kaluluwa, ang kabaliktaran ng kalulunok. Sure lang. But ano siya ito, they're actually see mga spiritual entities with their, kumbaga dirihan, di ba may dito may mga third eye? Amot kun, may dito nga di. But actually, ang mga CR, they actually have abilities to see, hindi rin nakikitahan mga normal nga mga tao nga sugadaatan. And also, they were able to interpret han mga tinatawag nga mga unusual events. Ito nga nga di rin kita maaram kung kaya anong nangyari, kaya anong sugadini. But hira, kaya nila ma-interpret. And at the same time, they can also tell kung ano ang mangyayari in the future. So just like ang mga prophet naton, kan prophet Jeremiah, they can actually tell kung ano ang mangyayari in the future. And ngadi, we have actually a prophet here. May dakita prophet ngadi, and his name is Balaam. You know what, Balaam, he was not actually a false prophet. Diri a false prophet kasi ginyakan niya kung ano ang karuya giyakan han Ginoo iya. But in the Bible, he was also considered as a wicked prophet. So kaya nga, he was not a false prophet, but at the same time, he was a wicked one. So we'll try to look at a different perspective nga di kung what happened kan Balaam. Ano ba ang nangyari ha iya? Kung kay ano, sakto man ang iya ginhimo, but at the same time, wicked hiya. Di ba? So, kikitaon natin nga di ang mga unusual things that happened to Balaam because han iya intentions. You know what? Balaam, he was not a false prophet, but he became a wicked one because of his intentions. And that is why yan kikitaon natin kung ano ito nga ang mga, kung kikitaon natin kung ano ito nga mga unusual things nga nangyari ha iya. So nga di, the first thing nga nangyari kan Balaam is he become a seer who can't see. A seer who can't see. Kung babasahon nato na 23, nasiring, now the donkey saw the angel of the Lord standing in the way with his drawn sword in his hand. Tapos, and the donkey turned aside out of the way and went into the field. Balaam ginstruck niya ang donkey to turn back on the road. So kung babasahon actually natin nga di, between the donkey tapos seer, that's an spiritual entity. Angel of the Lord, spiritual entity. Hino dapat ang makita ang donkey kung ang prophet or ang seer? Pag-abat ko ang donkey adan ungod niya ko an propeta nga di. Hiya kasi nakita, di ba? But actually nga di, makikita natin yan, danggian nakita. So diri nakita, Balaam, han spiritual entity. So kay ano kaya, no? So, naka-experience na baka mo nga, may ada ka mo sangkay nga pirmi nagpipinalibre. Naka-experience na ka mo? Yung sangkay nga pirmi nagpipinalibre, waray kwarta naman, papakainan mo, pirmi waray kwarta. Then, all of a sudden, nag-chat tayo mo, gawas kita, libre ko. Di ba? Mapapausa ka, ba may sakit ini, di ba? Ano daw laan nakaon ini? Isipan nila ito, may dakasangkay nga nagpipinalibre din, all of a sudden, nanlibre. Di ba ka-unusual? Pero ginlibre ka.
unusual hiya, but it happened. So, nabusog ka, oray gastos, na libre man. But actually, unusual things really happen, no? Just like nga diha aton, passage. Balaam, he was supposed to see the angel of the Lord. Dapat makikita niya ang angel of the Lord. Kasi kung magbabasa kita hining aton passage, waray man nga di verses which supports nga ginbuta ni Lord or waray ginalaw ni Lord nga di kumitay kuan. Balaam an angel of the Lord. But didi, waray la talaga hiya kumita. And not just only that, he was not able to sense han spiritual entity. Waray malaliwat niya ka-sense. Papatayon na hiya kung nagdiretso hiya, but he was not able to sense nga may ada ngayon spiritual entity ngadto. So, Balaam nga diri nakakakitahan ni spiritual entity or usa nga prophet, usa nga seer who can't see the angel of the Lord, bagabagay yahin usa nga singer nga diri maaram kumanta. May da ba? Usa nga dancer nga pareho kaluyuan, pareho wala ang tiil. Usa nga mekaniko nga diri mag-aram magayad auto. Di ba? Usa nga author nga diri maaram magsurat. So if that's the case nga kun diin an imo ability diri nagma-match nga ngadton imo identity. Supposed to be you are a singer pero diri ka maaram kumanta. It doesn't match ngadtohan imo identity. An imo ability diri nagma-match ngadtohan imo identity. Well, kung suga dito nga case or suga dito nga scenario, well, I tell you, nawawara ka. You are lost. So, ibig sabihin, there is something wrong with you. Napakiana ito niya na. Nag-engineering ka, pero as in, makuri talaga ang math. Pero makuri talaga ang math. Di ba, nag-English major ka, pero nakukurayang ka talaga mag-English, ba? Bakit nawawara? Pero, maybe there is some reasons no kung kaya ano nawawara ka. Aada ka talaga, pero nawawara. Nawawara kala no. Kasi nga in the book of Daniel, kung makikita natin, an angel Gabriel, nagpakita hiya kan Daniel, tapos nakita yan ni Daniel dayon. And an angel of the Lord appeared to Mary, nakita dayon hiya ni Mary. Pero nga usa nga prophet, wala iya kumita kan? Wala hiya kumita nga Tuhan, angel of the Lord. So, it happened, so wala hiya kumita not until the Lord opened his eyes. So, kung waray pa Lord mag-intervene, sige daw, diri hiya makitahan, angel of the Lord. So, kung kikitaon naton nga dihan life ni Balaam as a prophet, actually, di ba waray kikita hiya ni angel of the Lord, waray hiya kikita ng spiritual entity. But if we're about to read nga dihan life ni Balaam, actually may adahiya capability to see things nga diri nakikitahan normal nga tawo. May ada talaga hiya capability to see things nga diri nakikitahan normal nga tawo. But nga dihan aton story, it's different. Kay waray hiya kikita. And you know what? The main reason actually nga di kun kaya ano waray hiya kikita because he was blinded by his own personal intentions. May ada kasi nga di personal intentions nga nangyari, and that is why he was not able to see the angel of the Lord. He was too focused nga tuhan usa nga butang. So kitaon naton kung ano iti nga butang. So if we're about to go back nga dihan naton mga previous verses, so kikitaon naton no nga kung kay ano diri nakita hiya. And what is that intention? Kung ano itong intention nga may adahi Balaam which hinder him to see an spiritual entity or diri niya na fulfill his role as a seer. Kumbaga. So kitaon naton nga diha aton mga previous verses. So anong nangyari kasi hini nga aton passage para mas maintindihan naton hiya, may ada usa nga king and iya ngaran Balak. Yan, may Balak. May daw usa king tapos may Balak.
So, ini nga king, his name is Balak, and he was the king han Moabites. So, taga Moab inihiya. So, at that time kasi, ang mga Israelites, ini kasi nga story happened after gumawasan mga Israelites sa Egypt. So, ang mga Israelites, they were actually traveling pakadto ha, promised land. So, maagi inira hindi nga mga lugar. Maagi raha Amon, and at the same time yan na Moab. So, yan na adira Moab. So, anong nangyari hindi di, ang king of Moab, nahadlok kaya nga tuhan mga Israelites. As in, nahadlok kaya. Kasi at that time, the Israelites was on fire. Kumbaga, magdasig, magkusog. Gimpapagtanggol pa nga ni Ran Ginoo at that time. Kasi nakita ni King Balak kung ano ang ginhimo han mga Israelites, han mga Amorites. So before hira, kung madiha Moab, kung madiha na hira Imon, Haimon nakadon mga Amorites, umagi ang mga Israelites ngadto. So, tikang hira Egypt, umagi hira nga diha may Amon, tapos nasiring man hira ngadto han land, or han king han Amon, han king han Amorites nasiring man hira. Maagi la kuno kami nga di. Maagi kami nga di ha iyo lugar, diri kami mainom hit iyo tubig, diri namo lalabdan tiyo vineyard, maagi la kami. Ang ginhimuhan king han Amorites, waray hiya. Kasi at that time, feeling ko mga territorial talaga ang tao. Pag diri pwede nga basta-basta makakaagi kala. So, ang Israelites nagsarit talaga hira. They send messengers nga maagi la hira. Pero nangyari, gin-attack talaga hira ang king of the Amorites. So, gin-attack hira. But you know what? Hira pa lugodan na perdi. And nakita ito, han king han Moab. Ansa na ito niya na natong story. Kung paano ginperdihan Israelites ang mga Amorites. And they know mas makusog ang Amorites kaysa ang Moabites. So hadlok kira. Hadlok ini nga mga Moabites. Ansya ito, ang ginhimo nira na miling hirahin prophet. Ansya na inihi Balaam. So anon ira purpose and prophet? So Balaam kasi may adaniya kun baga credentials nga kundiin, kun hino niya gin bibless na bibless, kun hino niya gin ku-course na ku-course. So ang ginhimo han king of Moab na siring man niya. Gintawag niya ang mga elders nira at the same time ang prince. Pakadto bil nga ini nga tawo tapos pakadia. Tapos pagdaralot kamuhin pambayad kasi nababayaran man ini nga kuan. Probeta. So, kung madto ini kuan, kung madto ini an mga elders and Moab at the same time an Midianites. So, kung madto hira, Midia people. Char. Midianites at the same time. Basta mga taga Moab, kung madto hira, kung madto hira kan Balaam. Tapos, they were asking nga, nasiring an king, pagkato nira kan Balaam, gimpapakadto kahan king of Moab kasi nagre-request tiya nga i-course mo an mga Israelita. Ansya ito. Tapos, nasiring naman na nga Balaam, anayla, igi-inquire ko laan Ginoo kung ano tiya karoyag sidngon. So, Balaam, an iya ginhimo, gin-inquire niya ang Ginoo. Nag-ask talaga iya kan Lord, nasiring man niya kung aanhon niya, ano tiya magiging response. Naanon ba ito ng Ginoo? Saring iya nga, ayaw pagkadto, ayaw pag-upudaira. Do not go with them. Do not curse those people kasi gin-blessed ko ito hira. Sipan mo, gin-blessed niya ni Israelites. Ayaw i-curse ito ng mga tao kay gin-bless ko hira. So gin-relay ito ni Balaam ngadto ha mga Moabites. Nga diri ako maupod ha iyo kay nadiri ang Ginoohan Israelites. So nanguli hira. Nanguli ini hira. But you know what? King Balak waray hiya mag-stop la didto. Ano niya ginhimo? So an iya ginhimo, an iya ginhimo, gintagan niya hinmasda ko nga reward Balaam. Isipin mo, nasiring manhikuan, an king han Moabites, I will certainly honor you greatly. Isipan mo ito, I will certainly honor you greatly, and I will do whatever you say to me. Therefore, please come curse these people for me. Isipin mo. Isipin nala, Kuya Clark, gimpatawag.
Gimpatawag yan, Presidente yan, Pilipinas. Di ba? Isipin mo ito, Presidente yan, Pilipinas, magpapatawag ha imo. Sige, Clark. Kay an imo baba, malara. Ano yung maging course ng course, ano yung best? Kung baga may power, ano yung baba? Sorry, Lord. Tapos, ano siya ito? Kung baga pakatuwang ka, di ba ikaw makakadiri ka ba? Ito ba nga, masering ngayon man President ng Pilipinas, sige, kung ano ito yung magre-request nga diha, kuhan ha, Pilipinas, igahatag ko ha imo. Karayag niyo may kuhan, alis go. Hatag ko imo. Or kuhan, Scarborough. So, actually, an siya itong siring ni, an siya ito an siringhan king of, ni King Balak. Tapos, an siya ito niya ang siring nga tuhan, iyang mga elders. So, an iyang mga elders, bumalik nga tukan, Balaam. Ang pagbalik ni Rangadto, mas damo pa nga mga honorable person ang ira upod. Kung baga, upod ni Ran Senator. Ito nga, di ko na magbabasa ka mo. Mas damo pa nga honorable person ang ira upod pagkatukan Balaam this time. Tapos di nila usa nga prince but princess na nga rin. Ano mga princess? Ay, sorry, pasensya na. Ano. Kabadayon niya gihapon kita. Yan, so, at siya doon nangyari, bumalik talaga yarangad to. And mas damo pa ngayon, mas honorable pa nga mga tauan, nakad to. Tapos, pagkadto ito nira, as in, pagkadto ito nira, ito nga mga tao, kan Balaam, so, gintapuhiran ni Balaam, nasiring man ni Balaam, biskan pa kang maghataging gold, silver, tapos kung ano na pa ito, kung na diri it, Lord of Israel, diri talaga ito may nanabo. Nasiringhi, Balaam. Pero, lumibot niya bubod. Kaya sigan man niyan reward. Pero di dalaan ka mo. I-inquire ko, Lord. Do you think God is a man nga kundi nag-change siya niya mind? Di ba, of course not. He already inquired God for the first time nga. Nga nadiri ang Ginoo nga course niya mga tao. Pero this time, baka batiin niya. Medyo baga, kumuan, lumibot ang lingkuran. So, i-inquire niya otruan, Ginoo. So, ano siya ito? Nasiring hibala ang buwas na lakamuuli. Buwas na lakamuuli, ay i-inquire ko niya gabi, Lord. So, at that night, gin-inquire ni Balaam, Lord. Tapos, this time, nasiring man ang Ginoo. If the men come to call you, rise and go with them, but only the word which I speak to you, that you shall do. Nasiringan Ginoo. If the men. So I want you to remember the word if here. Kasi there was actually a condition. So, as in, may condition niya di ang Ginoo. Nga if the men come to call you, rise and go with them, but only the word which I speak to you. Nasa yung Ginoo, kung gintawag or tawagong kahining ang mga tao, upod haira. Pero, an imo lay himuon, kung ano na ako niya iyayakan, an sa liwatan, imo igyayakan. So, an nangyari, pagkaaga, early in the morning, waray tawaga Balaam, naglugaring talaga ya. He voluntary go with those people, hadto nga mga Midianites. So, haiya mind ay adi ang reward ang siya hinakon chances of reward. So, the condition actually didn't happen. Wara hiya tawaga, you would not actually read niya itong passage nga gintawag hiya, Balaam. Kasi before, kasi nga diha Old Testament, just like kan Jonathan, ginan iya armor bearer. When they're asking signs to God, yun na siring pagintawag kami. So gadini, pagintawag nga ni kami, makadto kami. And that really happened. Nga di waray. Waray so ganito nga nangyari. So Balaam, siguro giniinisip na niya ang reward. Makukuha ko na akong
kuhaon. So focus yang adto pagkamatahan aga upod dayon hiya. So lakatiraan, that is why nga diha aton passage pag abri naton pagbasa naton passage nga di nasisinaan Ginoo iya. Di ba? Ansya ito nga nasisinaan Ginoo iya. There was a condition there. May the condition if the man come to call you. Pero ito ang condition waray mangyari. And that is why the Lord was angry ngadto kan Balaam and he sends his angel para i-confront siya. So kung nagdiretso pa ngadto, dead si Balaam. Diba? Anong siringhan angel of the Lord da iya? Behold, I have come out to stand against you because your way is perverse before me. Mababasa ito natin ha verse 32. So this actually a clear evidence, no? Klaro talaga yung evidence that if our intention and aton intention di rin nahiya pure. Pag di rin na pure nga din aton intention, an instruction nga ginhatag ni Lord becomes unclear. Pag an imo intention di rin na pure, an instruction di rin na klaro. Nagiging unclear na ira. So, we become blind to what really is the purpose kung kaino ginihimo ini naton. Kasi focus kita ngadtuhan aton personal intention. Just like nga di, focus na hiyang ngadtuhan reward. You know what? It's not wrong. Di rin man talaga mali mag-aadahin mga big opportunities. Siring pa nga ninira, pag may umulpot nga ni nga mga opportunities or big opportunities sa imo, umulpot sa imo, ibig sabihin, you are able to have that. Kay umulpot nga niya imo. Kung waring umulpot sa imo, ibig sabihin, hindi ka pa able kumarawat ito. Pero pag umulpot nga ni, you have the chance actually to take it, di ba? Waray man problema mag-take mga opportunities. But if it becomes a bait, pag naging paay nito, ito nga mga opportunities nga umulpot sa imo, naging paay nito to lead, o to, it leads you to lose your identity, just like nga di, nga waray na hiya kumita, well, I tell you, it's not worth it. Di rin hiya worth it. Kaya no, there are always bigger things that will come to us nga di rin natong kailangan mag-compromise. Always remember it. There's always another way. Kung sa tingin mo, ansya na lainin paagi, pero bingit ito siring pahan kamatayan, I tell you, there's always another way. There's a way nga kung di rin mo kailangan mag-compromise, di rin mo kailangan himunin nga mali. Ansya ito, minsan kasi nagiging blind kita, ngadtuhan aton karuyag makuha. So, an aton purpose kita, we are a seer. Pero darahan aton intentions, nga aton ginisibo, we are unable to see. Diri kita nakakakita, no? So, let us stop, no? I-stop na naton, to stop interpreting things, or i-stop na naton, i-interpret ang Word of God nga in favor ha aton. Let us stop interpreting the Word of God that's in favor to us, but always in favor to Him. Dapat always in favor nga to kan Lord. If that thing's in favors to God, I tell you, it always in favors nga daim. If you, kung ginuna mo ang Ginoo, I tell you, unahong kaliwatan Ginoo. So do not interpret the Word of God based ngadto han imo karuyag maintindihan. Di ba? May da kasi ito pagbasa ni mo nga, ano pa yun, ito nga ning nasiring love your enemy. Nagbasa mo ito, makurigod man ito, di ba? But if you would interpret, ito hiya nga butang in God's viewpoint, mas maiintindihan mo hiya. So, nga dihan aton, no, it may be strange for a seer not to see things nga iya dapat makikita, but didi nangyari ito. And the reason it's because han iya personal intention. And the next thing or unusual things that happen because ito ang personal intention ni Balaam is this one. A seer who can't interpret. Di rin niya kaya mag-interpret. Nasering, then the Lord opened the mouth of the donkey and she said to Balaam, "What have I done to you that you have struck me this
3 times. Kairo mo ng donkey, 3 times siya gin struck, di ba? So the first scenario actually tells us nga hibalaam waray hiya kita, waray hiya kumita ngadtuhan spiritual entity which is the angel of the Lord. And the second one, he lost his ability actually to interpret things that are seen with his naked eyes. Kumbaga, there is a situation there nga kitang-kita niya adluwa nga mata, pero di rin niya ma-interpret. So as a prophet, as a seer, dapat may interpret mo iya. So imagine no, I want you to think of this one. Imagine, an imo donkey, imo personal donkey, never once ito nagbitray ha imo. Never once nga may ginhimo nga malain na imo. But this time, nag-act hiya wordly. Word talaga niya pag-act, di ba kay diriya na diretso, kumbaga paliko-likoya, dahil hindi naman sumunod. Because nakita kasi ang dangkihan, angel of the Lord. So, kung imo kikitaon, an imo donkey, it was acting wordly for the first time. Ikaw ba diri ka mapapausa? So, iba lang, diri yan napapausa kung kayo nag-act wordly an iya donkey. An iya lawod ginihimo, iya gin, i-struck. Diretso ka to. Kay kung may dala ako kuan, sword nga darak, yung patay ko na ikaw. Uwan siya talagang siring ni kuan, ni Balaam. So it happened 3 times that the donkey trying to warn Balaam. 3 times talaga gintryhan donkey warn ni Balaam, but instead gini-strike lugod niya an donkey. So his intention, an iya intention, di ba kanina itong reward kanina, nga intention, it loses his ability to interpret han mga unusual situation. Kasi dapat may interpret ito niya. Kita nga ni, kaya naton mag-interpret ano kapag madampog, mauran. Or di kaya naman, pag malain niya niyan panahon, makusugan hangin, or mauran, may low pressure. So it's, but di waray talaga kaintindihin ni Balaam an situation. You know what? In some cases it happens to us, as in nangyayari talaga ni aton. Yung baga, God will warn us visibly. Ito nga, with our 2 naked eyes, makikita na talaga naton ang warning ni Lord. Pero di rin naton hiya naiintindihan. Imagine, di ba, before, may dakatalot story nga kundiin he brother Jonah. Di ba Jonah, he was supposed to go to Nineveh, ang nangyari, napakatahibang lugar. So makaiyahan barko. Pag sakay niyahan barko, ginbagyo, at the same time, makusog nga alon, ginatak ang barko, makusog nga alon. And Jonah, maaram talaga hiya nga hiyaan rason. Was able to understand or interpret nga hiyaan rason kay an makusugan. An hangin, makusugan, an waves, kumbaga. Pero, oray laha iya, pasagdan lang niya. Di ba? So, our intentions kasi, if gin-consume nga ni gitahan aton mga intentions or naton personal intention, it will actually hinder us to see or to understand kung ano ang karoy parating ni Lord aton. Visibly, igwa-warn kita ni Lord, pero consume ka masyado ito. Di ba? There are a lot of, actually damo ito nga cases wherein you're about to experience it. Di ba, visibly, ito ba nga, for example, ang lalaki, kitang-kita mo na nga puno ito nga lalaki, red flags, pero nagpapadayon kalagya pa iya. Puno-puno red flags, pero nagpapadayon kalagya pa niya. With your naked eyes, kitang-kita, imo duwang ang mata. Gin-open ni Lord ang imo duwang ang mata. Kitang-kita mo, nga ito nga imo jowa, may upod nga usa. Tapos pag usa ka adlaw, iba na liwat ang upod. Usa ka adlaw, iba na liwat ang upod. Di ba? Nag-cheat na imo ang imo jowa, pero diri mo kaya bulagan kasi love mo. Or vidate niya paghigugma, no? Di ba? You are physically and verbally abused. Physically and verbally abused ka na.
kanimo partner pero diri mo lagi hapon kaya mabayaan pero love dara nga love mo. Visibly actually you see the red flags, visibly you see the warning there pero diri mo ya gini-entertain dara nga nakukonsume ka hito. Hito nga intention nga may ada ka. May mali ka nga intention. Mali na ito nga imong nararamdaman. Bugto diri na ito paghigugma. Girls. Sure. Bakit magpatulpo kita no? Mag-usitong tulpo. Tapos after a month, nagkabalikan. Yan, so, kailangan pa ba natin, do we need to wait until something unexpected happen before we start to ponder things or intindihan ng situation? Kailangan pa ba natin may nungad kanso na kakaunon, igiitsa pa hiya katon barkong hen kakaunon han kuan, handa ko nga isda. Diba? Ginitsay kuan, Jonah, ginkaon na isda, luminaw ang dagat. So, just like nga di ha, aton story we're in, kailangan pa ba magyakan handang king nga di? Para mas maintindihan ni Balaam ang situation. As in, nagyakan niya dian, dangki. Pagbasa ko nga din nasirig man ako, palabas man lain eh. Di ba ito nga ni nga one Shirk? Fictional lahiya, Shirk. Ang best friend ni Shirk, ang donkey. Di ba nag-asawa pa yan, dragon? Tapos may mga anak pa nga ninira. Palabas man lain eh, pero nga din, nagyayakan ini nga kuan. Nagyayakan ini nga donkey. Nasirig man ako, reasonable pa siguro kung parot, di ba nga nagyayakan. Pero kay donkey adiya. So, there are unusual things nga ipapakita aton ni Lord nga dapat maintindihan naton or warnings that God wants us to see. Pero darang nga na-consume kita nga aton intentions, just like nga di, kan Balaam dahan intention, waray niya may intindihan. Di ba? Do we need to see miracle to start believing in God? Kailangan pa ba naton kumitahin milagro para tumuod kita nga nakan Lord? Para tumuod kita nga doon iya mga promises. You know what? Anong siring ni Jesus Christ? Ang siring ni Jesus Christ, ini, himuay ninyo yung memory verse, no? Blessed are they who did not see and yet believe. Blessed are they who did not see and yet believe. Yan. So, now nga nakita natin ang two things that happened to Balaam. Now, let's try to see ang last thing nga nangyari haiya. And this one is, I could say that this one is the worst one that happened to him. A seer who defiles God's people. A seer who defile God's people. I want you to know that Balaam was not an Israelite. Diri po siya Israelita. Balaam was not an Israelite prophet, diri po hiya, Israelita. He was not actually, kung babasahon mga commentaries or account talaga, diri talaga hiya false prophet. Why? Kasi kung ano ang ginsiring ni Lord iya, pag siring ni Lord nga sugad initi mo gyayakan, an siya talaga niya ginyayakan. So, waring nga niya i-curse ang mga Israelites kasi an siyang siringan ginawa ayaw i-curse ini nga mga Israelita. But you know what? He is a wicked one. Kaya ano kaya wicked diya? Di ba kinpakayanan natin ito kanina? You know what? He spoke true to the Moabite king about the Lord had told him. But you know what? But because he wants the reward, gustong-gusto, I believe gustong-gusto ini ni Balaam nga reward, he has done terrible things. May da talaga niya malain niya kinhimo. Didi. Though he did not actually speak, actually na-experience nga niya nga diyan greatness ni Lord, so yung presence ni Lord, but aside from that, still he's too focused nga tuhan, iya malain niya intentions. Kung papasahon naton, didi gihapon ha, Book of Numbers, chapter 25, 1-3. Nasa rin nga di. Now, Israel remained in Acacia Grove. Kumbaga nakatupay ni Hamoab, dito nga lugar. So the Israel remained in the Acacia Grove, and the people began to commit halotry with the women of Moab. So biring nga kita nga halotry, kumbaga they're committing sexual immorality nga doon mga Moabites. So aside dito, may paghihapon mga impure ginihimuan,
mga Israelites with the Moabites. So, nasiring pa nga they invited the people to the sacrifices of their gods. Gin-invitan mga Moabites and people of Israelites nga mag-sacrifice ngadtuhan ira gods. And the people eat and bow down to their gods. You know what? One thing or one of the character of God, He is a jealous God, I tell you. He is a jealous God. Ayaw na ayaw ni Lord nga may iba ka nga Ginoo. Gusto ni Lord nga hiyala ani mo Ginoo. But at this time, an Israelites, they ate and bowed down to the gods of Moab. So the Israel was joined to Baal of Peor, and the anger of the Lord was aroused against Israel. An anggerhan Ginoo kun kanina the Lord doesn't want to curse ang mga Israel, na diri talaga ang Lord kay ginbless nga nito niya nga lugar. But because the Israelites worship Baal but then gods and mga Moabites, that's the time that the Lord curse an Israel. Humina an Israel at that time. You know what? An Moabites, di ba na istorya natin kanina, di rin nira kaya perdihon an Israel. Di ba? Di rin nira kaya perdihon an Israel because they know nga may the great God an Israel. So nga di sumulod Balaam. Though Balaam did not curse or ginhimo niya kung ano ang karuyag signgon ni Lord, still he do terrible things. So ano aniya ginhimo? Since Balaam can curse the Israelites, he tossed the other way around. An iya ginhimo, iya gintutdoan Hibalak. You know Hibalak, he was the king of Moab. Gintutdoan niya Hibalak how to tempt Israel to sin so that God would curse them himself. Waray niya curse an Israel, but he tossed Balak nga adi dapat ani mo himuon. So that is why nga diha naton ginbasa nga verse, ang mga Israelita, they were actually worshiping other gods. Ang teaching ito ni Balaam. That is why nga diha Book of Revelation 2:14, as in Revelation 2:14, babasahon ko no. But I have few things against you. You have some there who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the sons of Israel. See, no? It's really clear nga Balaam ang nagtutdo kan Balak to put a stumbling block kadtuhan Israelites so that they might eat food sacrificed to idols and practice sexual immorality. So, that what happened. A seer who defiles God's people, di ba? Ito nga teaching ni Balaam, if you're about to read nga tuhan mga following chapter, darang nga Ginoo mismo hiya nag-curse nga tuhan mga Israelite. There were nasa rin nga di 24,000 nga namatay nga mga Israelites. Darahito nga kasi there was a plague mga sa kuna nga umabot nga tuhan mga Israelites. So out of the three unusual things nga nangyari kan Balaam, I would say nga an siya inan pinaka-worst. Ang pag-defile na niya nga tuhan, tawhan Ginoo. So the first two things fall nga to more on han personal kan Balaam, but this one it falls on nga daiya at the same time nga tuhan people of God. So Balaam defiles other people or defiles other for the sake kaniya personal intention. And you know what? Still in this book, mababasa naton, Book of Numbers, nga Balaam, he died, ang nagpatay Israelites gihapon. He was with the Midianites. He was one of those people na gimpatay ang mga Israelites because he has done terrible things. So, in conclusion, an aton sermon tonight, no? So, an aton intentions, it should be a stepping stone toward fulfilling a larger purpose. Dapat dito naka-align. Diba? An aton ni himuon, personally, we need to know our purpose. Tapos, an aton intention, naka-align nga doon aton purpose. Dapat an aton mga intentions, ansya dapat ito, ang mga bato or stepping stone in order for us to fulfill an aton purpose. Diba? So, when intentions align with purpose,
actions tend to be more fulfilling and meaningful. And kita, as a follower of Christ, I believe every one of us here, we are a follower of Christ. So our purpose is to worship and glorify God. That's one of our purpose. Kailangan natin i-worship at the same time i-glorify Lord. And that is why we need to be intentional in having our devotion, going to church, and sharing the Word of God. If your purpose is to worship and glorify God, kailangan mong maging intentional in terms of your devotion, of your relationship with God, going to church nga di, meeting with the people of God, and sharing, especially sharing the Word of God. So, we need to understand, kailangan natin maintindihan that our intentions should be aligned with our purpose. Kaya, pag nga ni, may the situation nga alanganin, anon imo intention, and make it sure that you will always align it nga tuhan imo purpose. Kaya ano? So para diri ka ma-confuse. So you won't be confused about who you are. Diri ka ma-confuse hino ka. So that you won't be confused kung haing ka. And at the same time, kung ano an imo ginihimo. Nagiinano ba ako? But if you know your purpose, you will know your intentions, diri ka mag-question kung hino ka, kung haing ka, ngayon kung ano imo ginihimo. I tell you, maybe this time, yan ang gabi, no? So yan ang gabi, maybe what we really need right now is just to ponder. Kailangan natin mag-ponder and reflect kung ano natin mga personal intentions, no? Kung ano ba, kung naka-align pa ba ito nga dahagin ho. And if it's not aligned with God, let us ask God nga, Lord, i-redirect daw na akong mga intention niya ma-align nga dahain mo intention, no? So, sugaron ta. Yan, so, God bless. Magkabuhat kita. Bugto. Now allow God to discover your purpose, to search for your heart, and thank Him. Nga tawag ka niya nga ginpamata, ginaaway ka ni mo sa ulyana. Nakitang ginuubog to kung aahin ka na yan kung ano natin gintatahak nga landas mo to. Let God do His plans in your life. Thank Him in advance. Worship Him for the rest of your life. Worship God. We wanna thank you, God, for saving us. All our loves fall short. I got nothing new.
praise you again and again. Is all that I have is a hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah.
Bugto, God is reminding us once again hanaton purpose nga ginhatag niya para haton. Bugto, God already paid the price. Namatay na niya para aton. And it is finished. And we should accomplish the calling He entrusted to us. Bugto, unahon naton bugto ang una. God is telling us nga i-discern naton ang kada situation nga may ada kita. Because God allows pain to warn us. Kay danay, di rin nato napapansin bugto nga gindilisip na kita ang kaaway. To make scenes, Ginoo, in our unfaithfulness, naglilid na ato na maging paralyzed kita spiritually. Oh God, Jesus, Lord, help us, Ginoo. Sometimes, Lord God, nawawara kami amon focus. Nangangalamit kami Ginoohan will nimo. Ginaalaw namon danay Ginoo nga undoubt nga sa kupon kami. Ngan diri ka ginpa-prioritize. God, we must trust you, Lord, and your timing. Kahigugmaon mo kami Ginoo. Nga nagdaog ka na, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord God. And our purpose should match our intention. Thank you, God, for making us alive once again in our faith to you, Ginoo. Thank you, Jesus. And all glory belongs to you, God. Salamat, Ginoo. Ikaw, Lord, ang mag-lead, Ginoo, ang karatag sa Ginoo nga kinabuhi na aniya na. More of you, Lord, and less of ourselves, Ginoo. Thank you, God. We praise your holy name, our Lord Jesus Christ. Amen.